Gasa, itibiyag. Nangabakak-bakit. Manungay tinabak mo. Sa nga 10,000 lang makide. Ni, nagadon. Mangtad ka mat na. Kaya guray ka pa mo ta. Tapapudutag pa, dito'y dakulap ka. Mga bakak kumamit iti kasta kadakkel agatan. Swerte ang ano, diti sugal bakit? Inaldawak ti mapan makisugal. Bareng mga bakak mat iti kas kadakkel agatan tinabak mo. Pangabakan dakmat to na, tani. Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, siyak tupay. Jakpay nangabak. Imbag nila kay mo, tanangabak iti kalman iti sugal. Uray pa'y nangabak, takwarta na laang dayjay. Di naktupay imbingayan apulos. Ay na problema kat ti kwartan. Mapan ka dumawat kinimanang mo ang negosyante Ay na, nagdakkel gayam ti balay na dayjay akapsat mo. Saggaysada pa'y itilugan ken nila kay na. Ay na, ni manang kulili dayjay. Iso ti inaunaan ni. Mas dawak man kan kamera. Nagbak ng dayjay akapsat mo. Idinto ta siya, marigriga taklaang. Nakaalal gayam dayjay. Inlepas na ti kurso na. Si Kagay. Jak nalpas ti kursok, tanakitarayak mat ngami. Ita, ado ti anak ko. Nagrigat at talaga ti biyag ko, nana. Nay, agsangitan day ta anak mo asaksak lutam. Ay, unay matan, jakpay na nga pa. Agaw-awir ka man mat, tani, mapanak makisugal. Naglaing kan. Di nakmat nga rod ikan iti napangabakam. Ay kat makisugal kamit Uray igatang kula kuma iti gatas ni baby. Imatang ako ni di na minsan nalawas. Siya kumanay, ti gumatang. Ay nasaan lang anam na minsan ti igagatang ko iti gatas. Gusto day jayain. Awan pa'y bagas, naibos. Gimatang ako ni ti may sa akilaw. May salaang akilo, kat mano aribo di inabak mo. Sang 10,000. Dito lang ti ginatang mo. Nung mga abak ka, di nakmit ikikan. Unay kamatan. Ay, binalis lang, Mira. Ay na, nasakit tinakam ko. Sa anak ang makasugal ita, nana. Ay, sapay ado ti pusta ita. Nagdadakkel. Awan mat pagsugal ko ngamin, nana. Isubat lagayam nga dakalaang dito'y balayo. Ni matlakay ko, saan pa'y anagaw awi. Napanandagay. Ibusin namanin ginangabakan na iti sugal. Ay, sayang bet, no gastusin na lang iti arak. Ay na, makangag kanyak dayjay no agawid. Dagasin ka kumamapan makisugal ka. Pasak pa'y laang ita, nana. Agdiskitarak pa'y iti pagsugal ko. Hello, Mira. Manong, mabalin ka di akasaritak ni Manang Lili. Adda kita dito opisina. Ni manang mo, adamot iti ayan ti negosyo na. Apay ka di? Pabuludan nakpay laang ko maiti kwarta na, Manong. Awan nga minigatang ko iti gatas ni baby. Ala, bayam ta ibagaktukan ko na makaawi dak. Agyaman nak, Manong. Awan anyaman na ading ko. Ne, nagadumatan ti makan dito ilamisaan, Lili. Kat, apay, di mo kayat, nabambannog ka na trabaho. Di man ka, iti ado. Wan mat ka di Awan kayam, imawag itay ni Mira. Taapay, anyamanan ti kayatnan. Kasapulan na kano iti kwarta. Manan? Denggam ngamin Ammo ko na, igatang nga iti gatas. Wano agas dagiti anak na. Kaasyamon, takapsat mo mat. Apay ko nam, sa anak ang maasi kadakwada? Tunggal umay da kanyak na gita kakabsat ko, mang tedak iti kwarta. Angam-ammom no anya ti problema kadakwada? Nagsasadot da. Unay kalakit din aya. Katpud no mat, adamot tay daga atawid da. Angam saan da kayat atalunan. Ngamin, adda ak amanang da pagdawdawatan da. Amangan man no dagiti lalaki lang nga kakapsat mo ti kasjay.
Nimot Mira, amom ti bisyo na dayta saan ang maikat. Sugal! Duwada nga agasawa ang nagpipigsa nga agsugal. Bakit? Makonsensya ka din aya. Tani, anak na ti awan gatas na. Apay adi na agtrabaho. Nagpigsa nila kay na. Apay adi na ibaon nga mapan agtrabaho. Gaputa naglakay ti agdawat. Saan da nga agtrabaho? Uray la maawan ti ganas ko amangan. Awan tinabata kwartam! Nangigastusam! Apay, kwarta maya da jay. Binaybayan na kami anabisinan nga gina. Di kala ko man nagaw-awid. Nininik, pakol mo man tamalukungin. Ay, pumanawa man lang. Makauma ka. Bakit? Adani ading mo amira di tarwar. Taapay manan? Nag-adu ti customer ko. Kasaritam labiitan kaasiman. Ala, paunagaman laangan. Mira, umunag kan. Wan manong, agyaman na. Apay manan, Mira? Manang. Ibagam mo, noan niya ti ibagam, tani, adu ti customer ko. Jak masango ti agdangag iti dramam. Agsakit yan ako. Agsakit? Kat awan ti igatang mo, iti agas na? Nagkumbulsyon ni Dirabi. Kat apay abay-bayan yung agkumbulsyon day ta anak yo. Ipa-doktor yo Awan kwarta mi man. Ay na, unay mo't apa nagbiag day tan aya. Ala amon day ti 1.5. Ipa-doktor mo, kun igatangam mo tan iti agas na. Agyaman manang. Ala, agawid kanta ni busy ak. Jak kaya ti maisturbo. Nana Pasita! Oh, Mira, apay. Mapan kay di sugalan? Ay katun na. Umay ka? Sumurutak nana, bareng mga bakakon. At kwarta mo na ya. At napanak di mawat kinimanang kulili. Ay nasingpot gayam di kapsat mo. Ay nana, dramaam laeng. Mayaten. Kasta. Sige nana, sumaruno akto. Umayak manin makisugal. Nilakay mo ngay. Makaamumutin ang itibiyag na. Inikamot lang ni Mira iti kwarta na. 1. Inikak iti 1.5. Apay, umanang nga tadaya apang paagas na iti anak na? Nukurang? Di umay manan dumawat. Imbagman bakit tanaasyan kamatlaan kadagiti kakabsat mo? Jak kumamasyan. Taamok aman nugal. Anya ngay nga rod kat kabsat ko mat. Saan naman siguro nga isugal dahil nga inted mo, bakit? Jak laan mo Amo damot siguro nga usarin iti umno apakausaran na. Ti kwarta nga ited mo kadakwada. Nangabak ka, Mira. Una na, at dali maribo. Swerte sa itangal daw Ay katagtaya ka manan bareng agbalin asa nga 10 aribo dayta. Saan siya nana? Agawid akon. Ay sige kit din. Apay, di mo kaya't amanayonan dayta kwartam. Una niya, no mga bakak iti sa nga 10 aribo, mabalin kon ti agpakulay iti buok ko. Kan, makapamanicure kan makapedicure akon. Iso nga rod nagtayakan. Itayamon dayta na nga bakam. Kumusta nga tantay anak ni Mira nga agsakit? Impadoktor namat nga tan, Madanag anak mo't lang rod. Sino ngay mo ti saan ang madanagan? Mapantanto man bisitaon into no adawayak. Ala, mapantanton Sabado. Awan ti opisina kahit. Amangan nga mino kasapulan da pa iti kwarta. Lakit di Kit no nagngingina ti agas ita. Nang runa dagiti ubing. Kaasi mo ti panagbiag tayo jay akabsat ko. Iso maasyanak mat kan kwa na. Nasaya at mo't bakit na maasi ka kadakwada? Sadot dan tumat ngamin nga agadal idi. Siyak, uray nag-working student tak. Inlipas ko ti panagadal ko. Iso nga ro da bilibakin ka bakit?
Mamati aklakay, ano laki tinagagat ka na anos ka, magunod mo dagiti arapaap mo iti biyag. Awanin ti kwartak nana. Naabak amin. Ay, kunak no mangabak ka. Awanin di dinawat ko kinimanang ko. Dasingpot mata ko na. O, di tumawat ka ba nun? Mabayinak matan nagulbudak pa'y ngamin kankwana. Dayta ka, iso anabak ka, tanagulbud ka. Awan at talagang tigatang ko itigatas to'y anak ko. Ay sus, agawid ka, tada kwarta nila kay mo. Sa bagay, napan nagtrabaho. Tumawat ka, kankwana. Dakkel manin ariri day tuyan. Nabarbartek ka manin. Awan manin ti inyawid mo asweldom. Pumanaw ka man dito, apay ko. Aping awan inyawid mo asweldom. Naipos nga raw. Awan at talaga ti serserbim nga asawa, irresponsable. Apay, responsable kaya. Agpadpada talang mo da. Salbag ka kiti. Nagsasao ka, kunam ka lang nakalinlinis sa babae. Kitaam dagito'y akakabsat ko. No naala dati kay kayat da, kasla saan dakan nga amam mo. Bakit? An-ano samida? Isukat ama disdismaya ak amang tultulong kadakwada. Gaputa kastada. Awatem latan ati kasasaad da. No awanan dan tumanan, kasla dala nakakaasi nga umasidag. Ay, kasano ang maasi ka kadakwada iti kasta nga ugali da? Iso nga rod ang mapantanto iya balay da. Iti kasta, kumustaan ta di anak na. Wan, talaga ama panta, lakay. Awan mo ti tao dito balay da. Nakaululimag mo't nga agpaiso. Napanandangay nga tanga agasawa. Ang mga na panagtrabaho nila kay na. Kat, ni Mira kumamot at irumbang nga agaw-awir iti anak da. Ang mga mo't no adda iti kaaruba da ah. Ala, mapantaman kita hindi ta kaaruba da. Mayat ti aldaw ko ita. Nangabak akon. Kunak tumad kan ka, kat masubot mo jay abak mo ide. Ay, unay mo't dayto nga anak ko. Tay supay mo't ti panagsangit na. Ala, itakder mo pa ilaang tay sala-salam. Di, kasino ay takin bisita dahi tinagbayat alukan. Ay, ato tilogan na siya marlaw. Limanang ko. Ah, Manang mo kayam na. ni manang mo abak ng dayta. Manang Lili. Anya ti ar-aramidam dito'y sugalan, Mira? Hindi ako nga niya. Bakit? Saan alapdan lakay? Tatalagang agburburok ti darak iti daytoy akabsat ko. Manang. Insugal mo ti kwarta nga intadkuhan ka? Manang. Manipod ita. Saan kan akasyan? Ure anya pa iti ibagam kanyak. Naimudak akabsat mo. Naungat. Istrikto ak. Ngam gaputa kabsat ka. Isuwaik ikan ka. Ngam manipod ita. Anamwak aman nugal kamot gayam. Saan kan akasyan? Adda pagpatinggaan ti amin abanag. Ti asi ti pada a tao ket agmawmaw. No di daam mo atulungan ti bagita. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Ana itampok dito'y drama tayo. Gasa iti biyag. Insurat ni John M. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.